mbwira amakuru ndimo kumva hari umugore ndimo kumva ngo yazaga sona bakamwita Dorcas harayo umenya yitwaga Tabita niwe waje byasobanura byagize bisobanura ngo ni Dorcas ariko izina rye yari Tabita nkumvaga baririmba ngo Tabita Dorcas Tabita ngo turagusabuze bidusika ngo widusika yireka nze nyakubwire twatudinete twanje ndutaye kanze ndushiremo nimara nkubwire no tudnidusha utunidusha natuguzejo tujya tundiga bari batwibye ese tunawo se yamashari kurebe na umuntu azayiba kiba ni miwano gacwa we none nyine amakuru y'uyu mwana Tabita azayamayira hano ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nawe yari intumwa niho bamwanditse ariko nawe yari nkayo noneho ni hano mu byakozwe n'intumwa ni 9 no ku murongo wa 36 hazamavuga ngo kandi ngo Yopa ngo hari umugore ngo umwigishwa witwaga Tabita Yopa naho yaratuye kandi bamara bakavuga ngo yari umusonyi yose urimo kubona yatangiye gusonwa izi modere zose turimo kubona zabiza maribaya zabiza zose ni igihe ca Tabita niwe wabizanye kandi nyine ko bavuga ngo yari umusonyi dore ngaha bamenye bavuga nyine ngo yageze asona noneho uwo mugore ngo yaratuye Yopa niho yaraba bukeye nibiga by'ingwara gazatangiye kera aragwara yamafatwa n'ingwara bari mu gukeka ko ari rubutura nka malariya ndetse ngo kubera ko yari yashushiwe ingwara arwaragira n'umuriro biza kurangira nyine ngo ahwereye araraba noneho ngo amare guhwera abantu bagira ubwoba babonye gapfuye baravuga ati uyu muntu wari ufite ino mirimo ingana gutya uzusona no mahuzo kandi ngo yageza asonera ubuntu ubusa atandukanye n'aba batayeri yageza arerega ubusa ukuri mu kubona batayeri umuhezi huza akayisona amayinga ane wari wamubwiye inga rimwe nso umuntu yokandagira n'amaguru akamara ukwezi haje gusonesha iwe Tabita ntiyageza arerega iwe ngo yageza yamagusonera mu gitondo ukagenda wijanye kandi ntanakwishuza akamagusonera kubusa niko numvise bavuga ngo yagiraga imirimo bene yayindi tabaho nuko noneho ngo amaze kurwara abasonyi b'iki gihe bari mu kwama kwishuza uzumubwira ngo nashireho ngo nyuzingo y'umweru yashizeho ikirepe umuntu yokigendana amaporogushu y'abatayeri nuko noneho ngo muri iyo minsi Tabita ngo ararwara niyamaze kurwara neza ngo yashushe wafite umuriro yari kwahinda umuriro nuko ngo arapfa arahweraga araraba niko kuraba abantu ngo bamya bavuga ati uyu muntu ngo kagira Imana upfuye turagira gute bararira abagore ngo bararira abana ngo yazaga basonera mu kanju abana b'abakobwa uduhungu yazaga dusonera za 2 note kandi uturakaza 2 note nakigihe ca Tabita niwe wakazanye noko kikompore noneho ngo amare gupfa ngo baramuhagira umurambo intumbi yiwe barayuhagira ngo bayijana mu gihumba cyo hejuru barayuhagira bari abasilamu oya intumbi nda muntu bazabahamba atihagiye wari ubizi bazabuhagira bakabuhagira bazabuhagira nuko ngo amare bamujana mu gihumba cyo hejuru noneho ngo bakimujana mu gihumba cyo hejuru ko ni nko muri etage naho hejuru gama etage nayo igihe cabo ngo bamukwega nka hano hasi bamushira mu gihumba cyo hejuru hatari akajagari baramuzamura bariho bamushira ariko ngo muri ico gihe ngo bamenya ko Petero yari ahantu hitwa Iruda Petero ganuyu wari umwigishwa wa Yesu umwe watora ibuye ni wawunda batora rito ngo bari bazi ngo yari Iruda kandi noneho baravuga ngo Iruda hari hafi y'Yopa uko Iruda bari bashatse nko kuvuga ngo Yuda ni Bibiliya yanditse ngo ni Iruda ndetse bakoresheje iriya ndende ngo ni Iruda niho yarari banditse amafuti ni ngo hari hafi y'induzi
iyopa hari hagufi manshi ni kuko mu bitasha no mu mikenge cyangwa nko ku Runundo na Gitavi no hari hafi hari yegeranye noneho ngo niho yarari Petero niho yarari bamenyaga ko ari kandi bari bamuzigaho inguvu yari afite inguvu ngo bama bafata abantaba babiri bama batuma kuri Petero baramubwira ngo ngwino uzi wacu ngo kandi ntutinde tibigeraga bamubwira ikimuzanye gani shabaye baramubwira gusa ngo ngwino wacu kandi ntutinde Petero nawe yama haguruka jana nabo abantu bakera ntibazaga batenguha kwintu bagize batenguha uko gutangiye ubu yamaza iwe ngo yaragiye ngo bamubwire yamashorerana nabo ntiyigeze babwira ngo mugende ndaje ngo yamahagurukana n'abaragenda abo bari mu kuvuga ngo ndaje wewe kuko uri mukugira kuko ndi mukugira kandi uri mukugira umwana ndi mukubwira ngo ngwino kwambwira ngo ndaje aca amasaha 10 gusa ndi mukurenzaho ninde mu porogusho yawe ni nkaho utari igihe ca Petero nuko iwe yamaza Petero ngo arahaguruka sinkanje ngo yamajana nabo ngo araza ngo ahageze ngo bamujana muri ca gihumba co hejuru hari Tabita noneho ngo akikigeramwe abafakazi gabama bagandara hano hanze y'inzu amaze ngo bararira ngo umuntu akamaza nagahuzu bamusoneye ashaje ari mutuvi nika nasaza nagiye ngo yamazaga dawe araza ngo ashike ngo akigera muri ca gihumba co hejuru abapfakazi ngo bama bagandara imbere y'inzu bari kurira bararira bazana uduhuzu bakerekana uwagakanju akabutura kazi ibiri notu agapira aho nabari bamusigiye uduhuzu asona nabari bamusigiye gutwa sona yarake hasona twari tukiri muri atelier bose baraje bararize nuko Petero ngo arabafashe bose ngo arabasohoye bashize hanze ngo arakinga ngo amare gukinga arapfukamye Petero amaze ngo arasenga ngo aravuga ngo yanamuhamagaye no mwizina Petero ngo yarasenze ngo ahindukirira intumbi ya Tabita ngo aravuga ngo Tabita ngo haguruka niko Bibiliya ivuga ngo aravuga ngo Tabita haguruka ngo arambura amaso ngo arambura amaso ngo akubise amaso abonye ari Petero ngo yamabyuka aricara ntwari wapfuye intombi ariko yamabyuka arishara nse ibintu byabaga kera muri iki gihe tibirimo kuzoba ariko ibi byose no kubikorana amapurugusho mpamvu bitaba barya abagabo bari bameze gutya bagiraga umutima baje no gusengera umuntu nyine bakama bamusengera amawaza ari kuma bari abantu umuntu ari mukuru gusengera umuntu amawazo yatabonyitse ugasanga bari abantu gabakera kuri abari barusha ubuyumba abantu biki bahuye abayumbe ni ba Petero abayumbe bari bo bagize bamusengana umutima umwe nyine ntibagiraga ndi mapurugusho naho nyine se urasenga umutima watabonyitse ngo hagurutse umuntu nigaze kubona umugabo umwe bazana igikombe ca simuyuwe baragipfundikira bacuzuza amazi ngo afite imani ngo aragisengera ngo cuzura ngo abamata nukuri kose batangiye isa 5 bageze 9 z'ijoro amazi akiri mutupu turayamena musa abantu biki gihe nako n'ubufura bwa naringiye kuvuga ngo n'imfura gusa ko ntabuyumbe bafite simbizi nimbaga ari imani nkeya umugabo umwe w'umusaza yajana n'abasore mu kiraro ngo bagereyo bica ingurube yo mu ishamba iyo muri mu kwita ngo nakabenzi noneho ngo bamare kuyica tuzi ko nta bantu baza bayirya abasore barayibaga ngo bamara kuyibaga bamaze kuyiteka babwira umusaza ntese muze nawe urarya ku ngurube kandi uri imfura umusaza yamababwira ntese kumwebwe nti muri zo kugiraga ngo nibazireka bazireke bose kandi nibaziryaga nawe aryeho nuko dawe Petero ngo yamapfukama arasenga aravuga ati Tabita haguruka Tabita ngo akimukubita amaso abonye ari Petero ngo yamabyuka aricara nuko ngo amare kwishira yamabyuka kandi ngo yaravuze gusa ngo haguruka iwe yahamagaye izina gusa aravuga ngo kundi ngo mana yacu iwe yaravuze ngo Tabita haguruka Tabita ngo amubonye arabyuka aricara Petero ngo aho yari yapfukamye arahaguruka ngo amufashe ukuboko aramuhagurukije Tabita arahagaze ngo amare guhagarara yamumushorera aramumanuraga mukuye muri cyumba cyo hejuru
aramuzanye na harya abapfakazi bagandaye n'abandi bose bahaye bari zari bikomeye ngo yamumuzana aramubaha ngo ari muzima nuko niko Bibiliya zivuga neza izamivuga ngo yamyamuzana niho hahanari insomye ngo yamyamuzana nyine ngo arahamugeza ndetse bakanavugaga ngo muri ico gihe Petero ngo yaje no gutinda Yopa ariko ngo yaracumbitse ku mugabo witwa ngo ni Simoni w'umuhazi ariko Petero arahacumbikaga sindi mu kumenya iminsi yahamaze aza kugenda Petero kuri yewe ntiyari nk'akaregerege yarakaregerege ariko yazaga guma kugenda urumva ko yataza kubiruda nsoma ngo akarara ha ngo buce ngo amariyinga ha ingo yigeze no kuja gutarama ahantu ngo abwira babo ngo nibahagarara ahangaha haraje ngo aragenda ngo agereyo ngo yamatarama iminsi 7 irashira abandi babitegereje yarababwiye ati nimundindira handaje yarakaregere haratarama neza yamamara iminsi 7 mu gitaramo ariko nyine urumva yataje kubiruda ntiyari gukiza Tabita kuzunguruka kwa karakaregerege ka Yesu karaka Yesu nuko dawe niyo makuru y'uyu mugore Tabita aho ngo amare kuzuka se abasonera nukuvugaga Bibiliya ni nkaya makuru yiwe zivuga ariko yisomye ga ku ruhande bino bitabo by'indabyo n'amakomantere baza bavuga nyine ngo yamaze guhembuka yamakomereza amahuzu yari afite muri atelier y'abantu y'abasonera abariya aguma gusonaga arayamara kugeza n'ubu so tugeza muri atelier yiwe niwe wasonera abantu tukanareba n'ayo makuru oya yinuka yo niyo makuru ya Tabita aya makuru nari ngize iminsi nyatekereza umaze iminsi uyatekereza none turaje ku masomo nasofungura ejo ndigana none ayatinye twatumaze kigiye tutakije azananira tubizi gupfundikanya kandi kindi ariko mvuga nje ngo nsoje mu kiraro karananira cyane Tuje mu kiraro oya kiraro ntaco gikura muzo banze ku masomo banze ku masomo kandi nyine urabona ko wumvishije amakuru ya Tabita yari inyangamugayo yagiraga n'imirimo uwo kwigisha ababubu nabo bakamera kaza muharanira kugira imirimo nk'iya Tabita twabonye ko yamazuka kandi yari yagiye ko igihe ngo yabyutse akabona Petero ubona yarasetse simbiza ariko ko yamwenyuye bari abakozi b'Imana baziranye ku mirimo oya nuko ngaho yigenda ibindi turaza kubivugana nimugoroba twumva ibyayo masomo yawe